inyenzi nibo bazibise sigewe n'ubu ngubu ziyise inkotanyi n'ubundi nizo zaziyise inyenzi ntawaziyise inyenzi n'uziyise ko muri kaminuza cyangwa amashuri makuru rikazakorwamo n'ubushakashatsi bunini ariko reka ngerageze mbihine gushaka isano iyo ari yo yose hagati ya jenoside yakorewe abatutsi n'iryo hanuka ry'indege yari itwaye perezida Habyarimana nta sano n'imwe ihari nta namba. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death and I don't care. But you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No. But of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death and I don't care. I wasn't responsible for his security. He wasn't responsible for mine either. And he wouldn't have cared if I had died. I don't care that it happened to him. Hitwajwe ko ngo hari inyenzi zari zateye zivuye i Buganda. Uko inyenzi zateraga. Ubu ziyise inkotanyi byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo. Imagine if I had died myself in the same process. Would the same judge be asking about my death, about who killed me? But so I'm saying this is a situation where there was a war that was being fought. Sorry to interrupt, but you were involved in a peace negotiation with him at the time. The RPF was talking to him. Yes, and the genocide happened well after that as well. We had a genocide. You call them wild allegations, but of course you know that they're not wild allegations. Yes. Because you're so confident of your innocence. I am very confident. Why do you not bow to his demand reasons. to have the case tested in an international court of law? I'm confident for various reasons. No, I understand your confidence, but my question is simple. Why not accede to his wish to have the case tested? There are even issues of principles here. The French judge has no right to judge me in my own situation in Rwanda. He's not saying he wants to judge you, he's saying he wants to see you before an international tribunal. Yes. First of all, why fabricate stories? I say that Rwanda cannot move on until the real responsibility for the assassination of the president of your country in 1994 is established. No. To establish it, you need yes, the other aspect then is that one. And the judge wants to ask me why. So France, Bulgaria have no right whatsoever to be making such a nonsense of our situation, and it is nonsense. Hani robo ry'iyo sa gute nibyo ngiye gusobanura. Duhere ite genocide ubwayo igisobanuro cyayo isobanuka ite mu mategeko, haba ya masezerano mpuzamahanga yo gukumira icyaha cya genocide yashyizweho umukono ku itariki 9 z'ukwa 12 1948, yaba amategeko hano y'u Rwanda. Genocide isobanurwa iki? Ni umugambi wacuzwe ugamije gutsemba itsinda ry'abantu bose cyangwa igice cyabo hashingiwe kuri kimwe mu bintu bikurikira: ubwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa idini. Mwumva ibyo bintu bibiri by'ingenzi. Kuba habayeho umugambi wo kwica abo bantu ubahora kimwe mu ibyo bintu bine. Abatutsi bo mu Rwanda rero, leta kandi ya Habyarimana yateguye umugambi wo kubica bose, kubatsemba ishingiye ku bwoko bwabo bw'abatutsi bwanditse mu ndangamuntu zashyizweho na leta. Leta ya Habyarimana uwo mugambi irawutegura. Ibyo kandi yewe bifite ibimenyetso bitagira ingano. Dushobora no guhera ku miterere ya Habyarimana ubwe. Habyarimana ubwe muri we ibyo yemeraga politique génocidaire, ni nacyo yakoze. Buriya niwe wabaye umusirikare wa mbere w'umwofisiye w'u Rwanda, niwe mu mwaka wa 1960. Ingabo z'u Rwanda zijyaho mu mwaka wa 1960, zatangiye mu mwaka wa 1959 zishyirwaho n'Ababiligi. Mu byashingiyeho n'Ababiligi babiri bazishinze, Colonel Guy Logiste na Major witwa François van der Straten.
ni izina rirerire ry'igifarama. Major François van der Straten guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 59 mu kwezi kwa 12 noneho bakoze inama zitandukanye bashyiraho uburyo strategy bwo kuzashyira izo ngabo z'u Rwanda zizafatanya n'iz'Ababiligi ariko buhoro buhoro hakazasigara iz'u Rwanda. Kubikora gutyo nabwo ntabwo babikoze babishaka Ababiligi, nuko byari biteganyijwe mu masezerano y'indagizo Ubabiligi bwari bufitanye n'umuryango w'abibumbye kubireba u Rwanda. Bon, noneho sasa zangabo bazishyizeho rero mu byo bemeje bagomba gushingiraho baravuze ngo reka mbivuga mu gifaransa uko byanditse kuko nicyo bakoresha ngo cette armée sera exclusivement hutu. Lorsque les Tutsis vont se présenter, on va les déclarer inaptes. Bon, mbivugiye noneho mu Kinyarwanda. Avuze ngo izi ngabo tugiye gushyiraho zizaba zigizwe n'abahutu gusa. Umututsi uzajya uza ashaka kwinjiramo tuzajya tumubwira yuko atabishoboye adashoboye. Inabute ni ukuvuga ko utabishoboye ku rwego rw'imbaraga z'umubiri, utaba washobora kwiruka, utaba washobora kurasa, si uko utabishobora mu rwego rw'ubwenge. Ni inabute n'umubiri, nk'uko waba ufite ubumuga bw'umubiri tuzavuga ko ari inabute atabishoboye. Ibyo bijya mu mabwiriza ingabo zubakiraho. Ndavuga iki rero ngaragaza urwo rugero. Habyarimana niwe wabaye umwofisiye wa mbere uyobora izo ngabo. Ingabo yinjiyemo zigendera ku irondabwoko nk'iryo. Training yahawe, inyigisho yahawe ni ingabo zishingiye ku irondabwoko hutu. Akora atyo, ariko anaziyobora atyo. Ndetse izo ngabo zitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1960 zigishwa ibyo ngibyo. Muri 1961 abashaka kubikurikirana neza bazareba ikiganiro natanze ku kwibuka ku nshuro ya 31 nabivuzeho. Kirahari ubu ngubu kiri online. Noneho byagezweho n'Ababiligi batera ikibazo bavuga bati ariko izi ngabo ko tubona zitwara nabi igihe zizakora ubwicanyi umuryango w'Ababiligi ushobora kuzita genocide tuzayiregwa. Inzego z'iperereza z'Ababiligi zirabyandika yes mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 62 inzego z'iperereza zibona ko harimo iyo risk. Babivanye he rero? Babivanye ko muri 62 mu kwezi kwa gatatu ingabo z'u Rwanda zishe abatutsi ibyumba barenga 2,000. Habyarimana niwe wazanye intambara. Habyarimana nibi namwe musesenguye ibyo bavuga byose mwabisubiza. Habyarimana yazanye intambara se inyenzi n'ubwa mbere zitera u Rwanda. Inyenzi zateye u Rwanda rukibona independence muri 62 mu kwezi kwa 7 zarateye mu Birunga. Ndibuka nari suriyotona bampa abasirikari bari bamaze kurasa na gatatu gusa turajyana tujya mu Birunga muri 62. Zarateye muri 63 mu Bugesera apfa Premier Sergeant Bonankira. Zarateye muri Zanshiri, zarateye mu Bugarama hapfirayo ba Feresi. Igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki? Ukuvuga impunzi z'abatutsi hari igihe bamwe muri bo hari abazaga bashotora bakinjira mu gihugu. Kenshi kwari gushotora rwose nta n'imbaraga bafite zo kuza kwica kuko iyo leta yari yabirukanye nabi. Harimo bamwe bari bafite umujinya n'akababaro bashaka gutaha, noneho bakajya bereka iyo leta itabashaka ko bashobora kuza mu gihugu kandi bakakibuza bakagishotora.